Nah, I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back dope every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrow. Zdravo ljudi, Aksan Lifestyle, ponovo na našem kanalu. Danas nešto drugačije, a to tamo drugačije je ovo. Idemo prema autu da vidimo danas vezano za Audi. Audi A4 2.0 FSI. Ajde ovo. Poznata 4 prsteno, mi Hermano, moj Audi. Idemo unutra. Vidite? Ovako. Audi klasika. Kao i za svaki Audi. Lijepak. Imamo zavisicu, se ne vidi, cijela oprema je tu. A isto dio rezervni točak, da otvaramo sada. Djetak je velikih dimenzija, odlično za putovanja. Tu imamo i za smještaj trokuta. Sjelnica u noćnim uslovima da se vidi šta se traži. Ako je potreba zameniti gumu, imamo ovu zavesicu koja je jako dobra. Služi namjenski. Sada vidimo kako radi ovaj motor 2.0 FSI. Kao što ste na početku vidjeli, u pitanju je Audi A4 2.0 FSI motor. Nema lanac, ima zupčasti, ali ima lanac da ne bi pokidao bregost, tako dođe do pucanja zupčastog kaiša. Koncept ovog automobila je jako dobar, odnosno za duža putovanja. Nije za grad, odnosno za svaki dan po gradu akanja, zato što su naši putevi u Srbiji, znate već kakvi. Ako već ga koristite za svaki dan, to bi trebala bude neka prikladna brzina u gradu koja je naznačena
saobraćajnim znakovima ili pravilima saobraćaja. Uopšteno vezano kao ovaj koncept, ovo nije moj prvi Audi, mogu vam reći da nije loše. Jako dobar odabir, sviđa mi se ovaj benzinac. Jako je, mogu da kažem i s neke strane ekonomičan, nije veliki potrošač. Naravno, ako se vozi preko 3000 obrtaja, ume da popije koji litar i više. S tim, što recimo ulaganje kod ovog benzinca kao i svakog drugog benzinca imate nešto manji u odnosu na dizel motora i sam sklop je jednostavniji za popravku u odnosu na dizel motora. To je velika prednost jer je tu u pitanju benzinac. Što se tiče pouzdanosti, dosta sam mogu da čitam po forumima da ima nekih problema. Međutim, ja sada lično kao vlasnik ne pričam kao i ostali na kanalima, uzimaju jednom dnevno, dva dana da snime samo video, nego vozim već, evo sad konkretno koliko ima, već 2 nedelje tako kako sam već uzeo ovaj auto. Bila je Opel Astra, ekstra auto, znači stvarno Isuzu motor kad napravi Japanac motor, to je stvarno perfektno. Imao je na satu nekih oko 430.000 i palo je kao sat, znači ne mogu da zamerim za motor, stvarno perfektno. Ovaj motor isto jako dobro pali, nije loš, ima ta neka dobra međuubrzanja, nema turbinu što mi se jako sviđa, znači još manje ulaganje u odnosu na 1.8 recimo turbo motor sa 150 konja, što je recimo po meni mnogo bolja varijanta 2.0 FSI motor. Kasnije verzije ovih modela imaju sa turbinom, nažalost nema bez turbine, sve su ubacili sa turbinom, znatno i naravno bolja i ubrzanja imaju, ali znatno i veće ulaganja i to neku veću potrošnju što se tiče tih delova. Znači imamo ta neka dodatna ulaganja kod tih novih generacija i dodatne elektronike koja ume da vlasnike, hajde da kažem, ne izneveri, ali ume da napravi veliki protiv. Ne troši ulja za sada, koliko sam ja primetio, odlična ergonomija, potrošnja negde van grada, 7,5 litara, u gradu ume da popije sad u ovim zimskih uslovima, ajde da kažemo zimski uslovi, nisu ni zimski uslovi sad u Srbiji ove godine 2020. Nema niti snega da od -5, koliko ide već -10 kod nas, retko da je bio, možda -10, -5, ajde uzem u obzir, pali na tom minusu ok, znači bez problema. Potrošnja je osmica. Osmica ako se pazi, može da popije litru više, ali osmica za ovakav automobil je zaista prihvatljivo. Uzeli u obzir neke druge automobile, recimo dizele koji ćete imati više problema, više ulaganja, ja bih rekao benzinac, ovo godište 2003. 17 godina u ovakvom stanju zaista vredi. Ja sam 3. vlasnik u Srbiji, ovo je iz uvoza, iz inostranstva ovako vozilo, pređenih nekih 307.000 na satu. Za tih 307, da vam kažem, u odnosu na ostale koji su vraćene kilometraža prilikom uvoza i ostale koje su da imate neki vid zaštite, da će to biti lavlja kandža, multilok, zamenjač, nije loše to da se uzme, imate recimo GPS u vozilu staviti, jedna kutijica koja ćete pratiti non stop čelikom pokretanje vozila, vam stiže poruka gdje ćete vi tačno znati da je vaše vozilo u pokretu, a da vi ste recimo kući da je neko uzeo to vozilo. Kod mene, evo sad treba da se radi veliki servis, mali servis odmah prilikom čim je uzet, u sve novi delovi, tako da ću ja biti miran za nekih, ajde, sa malim servisom nekih da kažem 8.000, na ovu 307 menjao bih ja ipak na 8.000 km ulje i sve ostale delove vezano za mali servis, da ne nabrajamo šta je u pitanju. To je nekih oko 70 evra, što se tiče malog servisa, to je negde otprilike delove, ja sam našao iz Beograda, nekih svega 200 evra, da, znači 200 evra ljudi za ovakvo vozio 2003. Nije to neka, da kaže, možda velika cena za Srbiju, ako neko planira da zadrži ovo vozilo na duži period, svakako ta cena se isplati, odnosno da bi došlo do nekih većih kvarova koji će znatno iziskivati troškove iz novčanih sredstava. Danas je zaista bitno da na svaki način svako kogod može da uštedi, makar to bilo i 10 po 10, ali se zapravo to na kraju skupi i vi ste znatno sebi uštedili, odnosno ušparali, kako god to neko rekao, novčanih sredstava za nešto drugo, je tako, sipajući gorivo itd.
Snimaš? Jel se vidi? Pa vidi se, ali uključi svetlo i kod tebe gore. Može ti. Ma jo. A ti kaže kada ćeš da ga snimam ovdje. Evo vidite kako automobil ide, vidjeli ste nešto kratko, ajde sada da ne snimamo mi tu sad kako to ide Audi. Znaju ljudi kako ide Audi. Malo manje mjesto, moramo da pazimo. Seoska sredina, loši putevi, znači ne akamo ga što smo rekli u videu. Moramo da pazimo malo. Sad idemo više levo. Morate po ovim rupama, kako li će ispadnemo, ne znam. Će ispadnemo nikako. Kako god. Idemo lagano, ne žurimo. Sada ćemo da snimimo i evo vidite kako izgleda unutrašnjost. Zaista to su oni napravili na nekom nivou. Pa možda bi mogao svako da im zavidi. Znači ovaj nivo su mislim dosta zadali te godine zadatak svima kako bi su stigli kupovinu i potražnju ovakvih nekih dizajnerskih kuće nemačke. Pojedemo nešto. Ne mora snimaš što sam mene snimaš. Nema veze. Ali nije se ni čulo što si rekao u tome zbog. Sada je sad. Sada ćemo da vidimo ovako. Performans vozila. Znači ja ne stiskam gas do kraja, nema potrebe. Auto meni zadovoljava potrebe ovakvog ubrzanja. Nisam neki fanatik sada da tražim neka ubrzanja do 100 za 3 sekunde. Gdje ćete pa to da vozite, mi je nebezbedno, mi je po meni suludo kupiti takav auto u današnje vreme, ali dobro, bože moj. Svako traži ono što hoće, do 100 sasvim prikladno za nekih 9 sekundi, 9,5 ja mislim tako nešto stiže na merenju. Uključimo malo klebicu, malo je hladno napolje, vidite plus 3 stepena. Potrošnja zaista nekih 7,5 litara sa ovakvom vožnjom. Mislim da bi svakome prijelo da vozi ovom brzinom. Dobro, ako ste baš na autoputu, naravno mora da bude i brže. Vidite kako se čuje, znači on je zaista udoban snimi put. Veliki servis, španja kontrol, imamo ovaj Continental, kajš, tako je, imamo svag, Audi, Germany, ovdje imamo roller, i onda imamo set. Ovo je vezano za sve. Što se tiče velikog servisa, ukupna cena je 24.000. Znači 24.000, to mu dođe negdje oko, čini mi se 200 eura, ne vera, ne 205. Ajde da se preračunamo, zavisnosti od evra, kakav je kurs. Evo, znači tu ima sve, vidi se kajš novo, znači Audi ima da blista, odnosno za nekih 60